Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Nadam se da ste mi dobro. Kao što vidite u naslovu, danas ćemo malo pričati o njemačkoj putovnici. I sad tu se vuče puno pitanja, puno dileme, uzeti, ne uzeti, tko može uzeti, ne treba sad uzeti, nije vrijeme da se uzima 100 stvari i tako pričam ja isto sa tim kolegama sa posla. Oni imaju njemačke putovnice, međutim dvoje od troje njih s kojima sam pričao, oni imaju dvojna državljanstva. Jer imaju neke korijene, jedan ima neke korijene iz Mađarske, jedan valjda ne znam odakle, rekao nema, pa uglavnom imaju dvojna državljanstva. Da, jedan ima bosansko državljanstvo, izvadio ga je prije nešto kratko, zato što je otac mu je rođen u Bosni, bla bla, sad kako je to izvukao, ne znam, nisam puno ni pitao. I tako smo raspravljali o tome da li treba uzeti njemačku putovnicu, odnosno njemačko državljanstvo. Šta se dobije s tim, šta se gubi s tim, kakva prava imate, da li u slučaju recimo rata morate ići u rat i tako neke priče, pa ja ću vam probati sad to objasniti. Znate da ja nisam neko ko će sad uzeti i čitati i to sve sa papira da vam prenosim i govorim, nego ovako nekakve svoje informacije koje znam, ja ću vam reći kroz video, mada nemojte se strogo držati toga, ali to su vam neki okviri toga što se tiče njemačkog državljanstva i njemačke, da dobijete njemačku putovnicu, ajmo to reći. Sad, njemačka putovnica još uvijek glasi kao jedna od najjačih na svijetu. Ako se ne varam, njemačka putovnica je 4. na svijetu i sa njom možete putovati u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Japan bez vađenje viza. Tako da recimo to vam je jedna onako dosta dobra stvar. Možete putovati, ako se ne varam, više od 190 zemalja svijeta, normalno što se tiče sve države Europe i sad ostale još države, ne znam koje su, ali uglavnom otprilike preko 190 država možete putovati sa njemačkom putovnicom. Moje osobno mišljenje da ju nije loše imati, ali sve imate i dobre i loše strane i kako doći do nje, pa ću vam ja to probati malo ovako kroz priču da vam objasnim. Ako ste građanin Europske unije, ja govorim konkretno za sebe, kako bi ja mogao dobiti njemačku putovnicu? Prva i osnovna stavka nekako da dobijem njemačku putovnicu je to da bi ja morao živjeti duže od 8 godina u Njemačkoj. I da bi živio 7 godina sa položenim integracijskim tečajem, znači završenim kursom, odnosno tečajem njemačkog jezika, jer vi kad polažete taj integracijski tečaj morate položiti i povijest, odnosno nekakva prava Njemačke i onda ste položili taj integracijski tečaj. I to vam je isto jedan od uvjeta. Minimalno znanje njemačkog B1, znači da živite duže od 8 godina i da ste recimo kao ja iz Europske unije. Kako je to sad za ne europske zemlje, to stvarno ne znam, nisam puno to ni gledao, ali uglavnom, znači, prvo i osnovno što ja trebam, 8 godina sam u Njemačkoj, položenu razinu njemačkog imam, morao bi polagati prava Njemačke, odnosno neki dio zakona. Znači kako žena proljes na crveno svjetlo. I tako da
ja sam sad stječem pravo na dobivanje njemačkih papira. Mislim da moja djeca ne mogu sad trenutno dobiti njemačke papire, jer da sam ja bio više od 8 godina i da su oni rodili, onda oni imaju također pravo na dobivanje njemačkih dokumenata. Sad, koje su vam to nekakvi koristi od njemačkih putovnica? Prvo što možete putovati na puno više destinacija bez viza, odobravanje viza, bez tih nekih papirologija i to, znači tu vam je jedna od prednosti. Smatram da su njemački konzulati jedni od najjačih i u slučaju da ste negdje vani, da imate nekakvih problema, obraćate se njemačkom konzulatu i mislim da bi vam to recimo onako dosta pomoglo. Mada u pravilu svaki državljanin ima konzulat. Recimo sada ja sam, evo, Njemačka ima hrvatski konzulat koji je tu meni blizu i ja ako trebam nešto ja moram ići u hrvatski konzulat, recimo da pravim putovnicu ili tako neke stvari. U biti manje više imate konzulate uvijek tu. Još jedna stvar, što ste kao njemački državljanin imate pravo da izlazite na izbore i imate te nekakve olakšice recimo za školovanje, studiranje i rad u zemljama Europske unije bez nekakvih dodatnih papirologija. Doduše ja vjerujem da ja to mogu isto i sa hrvatskom putovnicom, tako da tu nemam nekakve velike razlike. Možda eventualno je razlika ta da mogu malo više zemalja putovati. Sad ne znam kako je prije, znam da je prije bilo za Kanadu i SAD da se trebale se te neke putničke vize, sad više ne znam da li je to još uvijek. Doduše ja sam to gledao prije 10 godina. Tako da nekakve velike razlike tu nema, ali koje su vam mane ili koji su nedostaci, to je prvenstveno, znači, sama ta papirologija vam da skupite treba će vam sigurno mjesec, 2 dana, pa dok sam taj proces dođe između 6 i 12 mjeseci vam traje, znači da vi dobijete papire da ih preuzmete, što je relativno dug period. I još jedna onako po meni veliki nedostatak je taj da vi ako imate njemačke papire, a živite van Njemačke, znači niste u Njemačkoj, imate obvezu plaćanja jednog dijela poreza Njemačkoj. Znači vi ste recimo, sad ja imam njemačke papire i odem u Hrvatsku i mislim da bi imao obvezu za podnošenje poreza i da bi imao obavezu da na početku svake godine da prijavim taj povrat poreza. To je evo jedan nedostatak. Sada glavna stvar mislim oko koje se ljudi lome, to je šta u slučaju da bude rata ili tako nešto. Sad vidite jednu stvar. Prvo što bi se trebali u slučaju da bude nekih problema, prvo što idu vojno sposobni ljudi, odnosno vojno osposobljeni ljudi koji su završili te vojske i koji su recimo vojnici. Oni vam idu prvi. Onda poslije toga u slučaju nekakvih eskalacija ili nekakvih većih problema, svi državljani Njemačke bi morali sudjelovati u ratu, odnosno bili bi pozvani što se toga tiče da idu. Sad, vi što se toga tiče uvijek možete da se zaštitite, tako da kažete da vaša
jer imate taj nekakvu zaštitu, ajmo reći, da vaša vjera ili vaše mišljenje o tome ne pripada i da se vi budete, kako bi to rekao, da ne idete direktno u rat, ali da služite u nekakvim drugim okvirima, kao recimo pomoć neka ili kao recimo rad u kuhinji, za vojsku i takve neke stvari. Znači na samo ratište ne bi morali ići. Tako da puno je tu dilema i puno se tu ljudi lome da li uzeti, ne uzeti tu njemačku putovnicu. Stvarno je to onako sad malo pitanje. Ja sam do prije recimo 2 godine bio siguran da ću uzeti i samo sam čekao da napunim 8 godina i da se odlučim za to i rekao, baš sam i ženi pričao, čim budem u mogućnosti ja ću njemačke dokumente uzeti. Međutim, sad sam nekako malo stao. Mislim, ja kao državljanin Hrvatske, odnosno EU građanin, imam pravo na dvojno državljanstvo. Znači ja bi mogao zadržati hrvatsko državljanstvo i mogu bi imati i njemačko. Ali ljudi koji su, recimo, evo, primjer ću dati Srbije, ona nije članica Europske unije i oni bi se morali odreći svog državljanstva. I šta je onda tu problem? U slučaju da se želite vratiti, imate 100 stvari, papirologije, pa možda nekakvih problema u prijavi, možda, znači, problema da dobijete ponovo svoje državljanstvo odakle ste. Tako da, koliko je danas pametno uzeti njemačku putovnicu, ne znam, ali kakva su danas vremena i šta se sve dešava, ja više nisam uopće pametan šta je pametno, a što nije. Tako da, moje osobno mišljenje, ja ću još ipak malo pričekati, neću žuriti s tim da idem vaditi njemačke dokumente, jer ne znam gdje će me vrijeme odnijeti, gdje ću biti za godinu, 2, 3, 10, nemam pojma. Ako se situacija, recimo, poboljša ili nekako to sve što se kuha, nekako da se to smiri, onda možda čak i odlučim da uzmem tu njemačku putovnicu. Ja kao građanin, kao državljan Hrvatske koji ima hrvatske papire, ja stvarno ne gubim nešto puno, ne dobivam nešto puno, a ne bi izgubio maltene ništa, tako da mislim da je s moje strane meni nekako bolje da ja ipak pričekam. Ok, ja razumijem ove ljude koji dolaze, ne znam, znam iz Gane, iz tih država, iz Afrike, iz Azije, da njima jednostavno, da bi oni napravili sve da dobiju te dokumente, papire, da se više ne moraju tamo vraćati, jer je kod njih situacija sigurno milijun puta gora nego ovdje i njima bi ti papiri, odnosno njemačko državljanstvo, jako dobro došlo. Tako da, ukoliko živite u Njemačkoj i razmišljate o tome da li uzeti državljanstvo ili ne, a živite u Hrvatskoj, mislim da nećete puno profitirati što toga tiče, a u slučaju da bude nekakvih problema što se tiče u državi i općenito u Europi, svejedno koje papire imate, nema vam tu nekakvu previše spasa. Tako da, moj zaključak je jednostavan. Imate svoje papire i držite se svog državljanstva, tako ću i ja, a vama svima želim ugodan ostatak dana. Ja odem svojim putem dalje. Vidimo se u idućem videu, stisnite jedan like, ostavite jedan komentar i pišite mi baš šta vi mislite o tome, o njemačkim papirima, da li je to dobro ili nije. Ništa ljudi moji, veliki pozdrav, vidimo se u idućem videu, čao!